Ilo nkarhi nongo timena tsantsene kubela wara ya 12 nakona kwa Afrika wa Vulavula kamgana lo na FM makomba ndlela hakwamkela mingisero me kwalo ngisala stage lecture ko nhlekani lo inka timena tsantsene itaka wona thina mutla kuri rabo mone ira mone na mutla singendleke kuba rabo mone ra mbiri na mutla siku ra khobentse bona ngwetile ya mudashi le mara magediberi makume mbiri naro mina ni khalanga pet mathebula ngwana re smatwa jimo xitlango maxikirtano wa xijana makuna lawa ndandatsi mingisero me na kwamkela kwalo ngisala stage lecture ko nga bakho yingisela urla Gauteng eMpumalanga eNorthwest eLimpopo nawe ikuma ku audio streaming yamgana lona na fm.co.za ayihlangani ikanongona ko Afrika wa Vulavula lo nga na timhaka to tala swinene mingisero wa mina tin'wana ta timhaka leti ti nga ko leti kumxani ni nga tsakelaka ku va hitwa n'wangulo wa wena i ku mi ta va mi kha mi tsundzuka leswaku ku ve na meyara wo khomela eka doroba kumbe ka masipala wa Joni mi ri yini mintirho ya yena ngopfungopfu loko kha ku langutiwa ka timhaka ta ku ringeta ku lwisana na timhaka leti ya ta ku tlhakisiwa ka miako leswi nga mintlhontlho swinene eka masipala wa Joni hi ndlela yaleyo ku ra vanhu va nga le ku hakeleni rent ka munhu wo ka va nga n'wi tivi na loyi a nga ri ku n'winyi wa ndhawu yoleyo i swin'wana swa mintlhontlho leyi ku nga langutiwa eka yona hi ndlela leyo se hi nga tsakela ku twa n'wangulo wa n'we eka mhaka yoleyo murhangeri wa economic freedom fighters loko a kha vulavula na mateki va mahungu i vula ku yini i ri ku na nxungeto wukulu swinene wa ku ri Afrika-Dzonga ri nga tikuma ri ri xinyamini eka mavhiki mambirhi lawa ya taku leswiwani swi vanga hikokwalaho ka ku va ku ri na mintlhontlho ya timhaka ta mphakelo wa gezi eAfrika-Dzonga ngopfu loko kha ku langutiwa ka timhaka ta ku heleka switeji swa le henhla swinene swa gezi kambe ku na ku cincanyana ku cika ka timhaka ta mphakelo wa gezi sweswi hi le ka stage 4 hopfa hi tlhelela ka 6 loko dyambu ri ripela kambe a ho veyi va hi tshame hi ri ka 6 leswi vulaka kumbexani ku jinga ku va na swimbirhi swinharhu swi antswako Andre Director na yena humese buku leyi nge le ku vulavuriweni swinene buku leyi kombaka malembe yingeri yo vulavulaka hi timhaka ta malembe ya nharhu swi ta va kahle ku mi yi hlaya mingisero wa mehe mi yi hlaya mi yi landzelerisa hi ta kota ku bula hi timhaka ta leswi swi vulavuriwaka hi Andre Director laya ndzeni va ri truth to power my 3 years inside Eskom se loko mo yi hlaya hi ndlela leyo ya haya na mapapila yo tala ngopfu 237 lero ra ku loko mo hlaya wona himpela mi nga hetela mi anamisa mihleketo hi kota ku twa ku xiyimo xa le ka Eskom a xi ri njhani hi ndlela yoleyo 0860002543 xana n'wina mi ri yini hi kwihi timhaka leti mi lavaka ku va mi ti languta kambe ke hi ta va ka hi bula hi landzelerisana mhaka leyi nga mahungweni swinene ya timhaka ta swiviko leswi swi vulavuriwaka swa leswaku ku na mbhoni leyi nge hayikho mina loko ni nyika vumbhoni mi nga ni katsi ka timhaka ta television swin'wana swa leswi swi nga tisa minjhekanjhekisana hi ta twa mundzuku ku ri va ri yini Judge Mahumela hi mhaka yoleyo ntlhontlho wun'wana wukulu wolowo wa ku xana ku nga va ku ri mani ku na ku hleketelela kukulu ka ku ri ku nga va ku ri mani la nga le ku susumeteni mhaka leyiwani ya leswaku loko nikiwa vumbhoni a nga ve a ri kona ka television munhu yaloye a nga lava ku twa rito ra yena ri kha ri vulavuriwa hi ndlela yoleyo va Independent Electoral Commission IEC va huvo ya timhaka leti ta nhlawulo na vo namuntlha va le ku nyikeni xiviko lexi vulavulaka hi timhaka ta mavandla ya tipolitiki i swin'wana swa leswi nga ta vulavuriwa ngopfu na ku pfumela kusukisela mundzuku ku ya mahlweni loko ku langutiwa ka timhaka ta hi laha mavandla ya tipolitiki ya kumaka mali ha koho hi laha hi nga ta va hi kha hi kuma xiviko lexi xi nga ta va xi kha xi vula swoswoleswo swa ku kombisa timhaka ta matshamelo ya swilo ngopfu loko kha ku langutiwa ka timhaka ta hi laha swilo swi nga tshamisa xiswona eAfrika-Dzonga loko ku kha ku langutiwa eka timhaka leti ti fambelanaka na vukorhokeri lebyi byi hetelelaka byi va byi languteriwa a hi ku tumikisera va hi le ka 0860002543 xana wena u ri yini ke u khometi timhaka nhlayo ya vanhu lava va nge le ku hundeni emisaveni hikokwalaho ka kumbe lava nga hundza emisaveni hikokwalaho ka ku va va titsone swakudya mi ta tsundzuka ku ve na kereke yin'wana a Kenya laha vanhu va nga titsona swakudya loko va titsona swakudya
kuza ku fika laha ku hetela ku hunda vanhu vo hlaya swinene emisaveni tinhlayo letiya ti komba ti kha ti tlakuka swinene hi ku sweswi ku vulavuriwa hi timhaka ta leswaku ongeti se vanhu lava se va nga hundza emisaveni va nga va fika va tlula 200 leswi swi nga mhaka yo vava swinene loko kha ku langutiwa ka timhaka ta ku vanhu va hundza emisaveni hikokwalaho ka ripfumelo se i swin'wana swa leswi kumbexani hi nga lava ku tiva na le ka wehe matitwelo ya wehe hi wahi xana ku tshemba loko ku va ku ri koho ku va kha ku tisa yini laha xiyimo xi hetelelaka xi fika ka matshamele ya muxaka wolowo 0860002543 i nomboro leyi nga ta yi tirhisa kandziyisa rito ka 0712659860 tsundzuka leswaku loko ku kandziyisa rito nkandziyiso wa rito ra wehe wu nga hundi minete leswaku hi ta kota ku va hi siyerisana hi nyikana nkarhi na van'wani hi ndlela yoleyo nongora ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela 0860002543 hi laha hi ngeri ya ku rhamba na wena leswaku u famba na hina hi ta kota ku va hi twa ku xana hungu leri u nga va ku u ri khomini nhlekani wa siku ra namuntlha ku nga va ku ri ri na ri teka riqingho rero hi ta twa ku n'wina timhaka leti mi nga tikhoma hi tihi kambe sweswo hinkwaswo mingisirome andaka loko ni ta va ni hunde hi laha Afrika wa vulavula swa tiko ra hina swi le ku tikeni swa tiko ra hina swi le ku tikeni a swi lava varhangeli lava nga patriotic ku fikela sweswi a ni voni varhangeri va tiko ra hina va swi twisisa ku va fanele va endla yini xikombiso loko va ku vanhu va lwa deep salute vona va tsutsuma va deep salute a ni swi tivi ku va endla yini hi ku a va nge fiki va khoma munhu leswi va fanele va swi endla a ku ri ku tshama a ofisini kumbe a palamende va endla milawu hi ku leyi va ya kona a va yi va ya endla nchumu wherever ku humelela ku swin'wana a ni vulavuli hi leswa ti floods mara ka leswi swa ti-cable theft vanhu va lwa na vanhu va matiko ya le handle a ku ri timhaka to loko varhangeri va hina a va swi twisisa ku va rhangele tiko a va fanele se va ri na milawu sweswi ku tlula ku tsutsuma hi leswi humelelaka kona and a ni swi tivi ku swi lava ku ta va tekela malembe mangani ku va twisisa ku vanhu lava va te hi xikongomelo laha xo endla mali hi leswo va nga endla xin'wana na xin'wana lexi nga handla ku va endla mali hambi ku dlaya hambi ku onhela tiko xin'wana na xin'wana lexi nga ta va endla ku va endla mali va ta xi endla hi ku vanhu lava phela na lomu va nga suka kona va suke hi timbili to vava swinene so a hi vanghana these people are not friends so mara loko ku ri hi mfumo wa hina wu vona va ri vanghana hi laha hi fikaka hi lahlekeriwa kona hi tiko Afrika wa vulavula 0860002543 a hi ku tumingisiro mena ku u khometi timhaka eka nhlekani wa namuntlha hi ndlela yo yeleyo ku mhaka yi leyi hetelelaku yi fikisaka xiyimo lexi bina no chavisa hi mhaka leyi ya matlhari ku ri if i ntiyiso ni vona khombo eka tiko ra hina hi ku hi ta fa hi pfumala na ku tumbela kona hi tlhela hi pfumala na valamuleri hi tlhelo rin'wana leri ri nge le ku teni na muyingiseri i ri yena Dumisani Jara ka milamula hi ndlela yaleyo kambe n'wana muyingiseri hi loyi nhlekani mfukile bota hi pfukeli minjhani bota mfukile bota mina no lata va na xivilelo kahle man a ni tivi ni na xivilelo mini vaakatiko wa le Tiyani ne xivilelo xa mina hi lexi botpet last loko ku vulavuriwa vete mapatu ma khuleriwa loko ku fiwile and stuff so ingaku hala ka hina a ka ha ri ku fiwile ene mapatu a mele ku fambekeni botpet ni vula hambi ku ri patu ro ya amangcwaveni hi rona hi roxe a ri fambeki so no ka ni nga swi tivi ku hina vaakatiko va Tiyani vukorhokeri hi fanele hi byi kumisa ku yini kumbe hi fanele hi endla yini for ku kuma vukorhokeri mi nge fambi loko mo lava ku taka a Tiyani mi ya nghena a switarateni swe le mitini botpet mi nge fambi movha n'wina hambi ko va ku ri vhele kambe njhani hi ku mina ni tiva masipala wa Collins Chavani wu ndla leswiya swa ku ku va na lexiya xa mirincini lexiya xa Galleon xi khurapatu xi jikajika na tiwadi ku na hina le ka hina hi botpet a xi tshama xi ta a ku fambeki botpet i magodi like a ni swi tivi ku ri loko ri ku hi fanele a va hi byeli loko ri ku na leswi hi fanele hi swi endla hi ka hina swi ndlevi hi ta kota ku swi landzelerisa hi swi endla ku mapatu ya hina ya kota ku khuleleka botpet hambi loko ri kuma hosi kumbe khansela ya yin'wana na yin'wana ya le Tiyani ni vutisa va ta mi byela ku mapatu a ma fambeki ni pfumela ku va ta yima na mina because va swi vona hi ku va famba kona hi botpet va swi vona ivi se swi ni vuyisa laha ka ku why va nga hi byeli ku loko ri ku va tsandzekile va yini a tiofisini va ya vula ku mapatu ya le Tiyani a ma fambeki hi mhaka ya leswi na leswi na leswi
and then va vubyeriwile ku galiyoni yi nge heti hi mhaka ku yi tshovekile kumbe hi mhaka ya ku yini hina a hi tivi nchumu ye botpet swa vava too much like a ni vuleli ngopfu ku maybe hi mhaka ya ku ri ni tshama kona hambi ku ri man'wani matiko loko swo va swi ri hi ndlela liya ri maakatiko sweswi mi nga vula mi ku puxiwa leyi tikuxaku ma swi vona so kombela botpet loko mo tshuka mi ve na vona kwalani va vhakachile mi va vutisa hi sayiti ra le Tiyani botpet ku ri ku humelela yini ku ze galiyoni yi nga yi a Tiyani ni hlaya ku suka le hansi le ka xiyimo le ku fika le henhla a wu sa galaza galiyoni a yi tshama yi ta a Tiyani ma swi so ende mara hi ri korekeri byi kuma ka masipala wo karhi se hi la ku tiva ku hina va hi vanhu lundzulela yini ku ri ku hi wela ehansi ka vona loko ri vene swi kota a va vuli ku hayi a hi tihi mhaka ya leswi ivi hi swi tiva ntsena ku switarata swa ha fambeki ho fane hi endla plan ma swi vona botpet na metu a ni kensile botpet ku kensa mina bot wa mina hlayisekanaka okay inkom 0860002543 a hi ku tumingiselo me ku n'wangulo wa uri yini mgwena nhlekani a hi pfukeni minjhani botpet hi pfukeni no mgwena la nkambako la botpet man mi na xivilele nyana swin'wana mara a ni tivi kahle ende khale kahle ni la ku nghena la ka Munghana Lonene ni leya nyana complain mara ni swi tika kahle ku mi nga pfuneka xinjhani botpet man hiku ku na patu lera ra kusukela la ka Risava ri ya fika le ka Msipani le patu lera kahle ni ti vutisa ku ri na nkarhi wun'wana wo leha ngopfu a ku faku xikontiri ene loko mi languta kusukela le ka N'wamitwa le ku ya hala sati lera hala ka Xihoko ku fakiwe xikontiri mara ni ti vutisa ku lera hala ka hina kahle hi onhe yini hina hi nga fakeriwi xikontiri kahle kambe a ni ma swi tiva ku nge vekiwi xikontiri patu rin'wana na rin'wana ku na minongonoko leyi hetela ku yi famba ni tshemba ku na n'wehe loko mi ri na mukhanselara i ta mi byela ku hikokwalaho ka yini minongonoko yi fika kwihi swi endlisa ku yini because botpet nkarhi wun'wana ni ze ni vutisa mukhanselara a ku no ri le ka waiting list ya ku va kota ku endla xikontiri mara i khale ndhawu liya kahle so a ni swi twisisi ku last loko i ncini mi nga swi twisiseki a ni mi hlamurile a ku yi le ka waiting list leswi mi nga ha swi twisiseki i yini mara waiting list leya kona botpet loko mi ku ma cheka hi ku na yena i te kahle na mina ni foyinela ta le leri nga ri le under ka swilo swa national road you know so mar so ni ku a ni swi twisisi mara ni ta zama ku na mina ni gugula tinambara ta kona kahle i yini problem lexi xi endlaku kahle va nga hi fakeli xikontiri ma twisisi ku ve ncini xi ndlaku ku mi vilerisa hi xikontiri n'wena hi ku mina na n'wina ha swi tiva ku a hi patu rin'wana na rin'wana ri nga ta vekeriwa xikontiri se ni lava ku tiva ka n'wina ku lexi n'wina xi ndlaku ku mi laha xikontiri ka patu ra ka n'wina i yini kahle hi ku ya hi ntiyisi botpet ndhawu liya ya hala ka hina patu lera ri busy ngopfu ku ya hi kahle ende loko famba ka rona i fanele loko ku ri ku i na ku ya hala ka ka Msipani or ka N'wamiti i fanele ya ta hi ndlela leyi nga ri hala dorobeni ma twisisi lero ra hala xikarhi ra Sipulu la ka hina ma twisisi ra ku tsemakanya la xikarhi ma twisisi na metu so khale ndhawu liya so kahle a sweswi a va ku va na nyana wa kona so a ndza na kota ku attend because a ni vuya Joni nkarhi wa kona ma twisisi okay ni mi twile both inkom 0860002543 a hi kuti ku n'wangulo wa wena hi wihi timhaka hi tihi leti mi nga va ku mi ri na tona swi tikomba ongeti mhaka leya ya ku va swa timhaka ta swakudya ti nga fambangi kahle a KZN yi vange swivulavula swinene yi na swivulavula swo tala leswi swi endlaka leswaku ku langutiwa na timhaka ta vumundzuku bya PEC ya vandla ra African National Congress kambe van'wana va ku a ku na nchumu swi langutiwaka ku va ku vulavula ko loko ku nga koho swilo swi tshamisekile a ni tivi ku u ri yini le ka 0860002543 ku na muyingiseri loyi nhlekani ni mi amukerile ka Munghana Lonene FM ku bayi Ahe minjhani? hi pfukile minjhani sesi Mpfukile mi vulavula na Thembi. inkomu sesi Thembi Ku na leswi ku na miyingiseri wa ka Magora nga amini wa ka wele Tiyani mina no wele Holofana. Xilo lexi xi ni hlamarisaka hi tinani hala ka hina Holofana kusukisela ku na ti-paging kusukisela ku ya Amasirheni tin'wanyani ti ya kwini eswikolweni tin'wanyani ti ya a tihosini
and then xilo lexi va vulavulaka hi xona lexa xa current a xi kha xi endla hala ya ku ze ku va na sweswo se swi hambana kwini ni le ka ni le Tiyani na ku tiva sweswo ku varhangeri va hina a va hi pfuni va hi va hlamula ku swi different yi le kwihi ku Tiyani na holofani i xi xa yiwani ni byele Tiyani yi le ka masipala wihi ni vula holofani yi le ka masipala wihi a ni sure mara no tiva ku swi kona swilo leswi ni vulavulaka hi swona na swi ta hi olovisela loko u tiva ku i masipala wun'we kumbe timasipala to hamba kumbe holofani yi le Lethaba na sweswo swi ta hi pfuna ku kota ku va hi pfuna muyingiseri luya n'we mi tshama kwi system ni tshama holofani se a mi swi tivi ku holofani ya n'wina yi le ka masipala wihi mara no tshama u vona loko swilo swi kha swi endleka rini na ku endliwa swiphephani ku endliwa tinani va leswi a va sa biha ku xikontiri xi fanele xi pfuka xi ya xa khomana xa le Rotterdam xi heta xa khomana na xona lexiya xa ku ya hala ya ka Bungeni mara ni vula ku n'wina system a mi swi tivi ku mi le ka masipala wihi a ni sure mbele ya mi ya vava no akambe hambiswiritano hi ta yi lavisisa leyi mi vulavulaka hi yona sesi wa mina kambe leyi ya ku n'we mi nga swi tivi ku mi le ka masipala wihi mbele ya mi ya vava a ni swi tivi inkomu system okay I can't 0860002543 a hi ku timikisiro me ku n'wangula wo ri yini lexi ya xivutiso xi ta hi pfuna ku hi kota ku tiva ku a holofani ve le Lethaba a holofani ve le Collins Chavani ke ivi hi ta kota ku swi landzelela kusuka kwalani ma swi vona Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki 0860002543 nambona mi la ku vulavula nambona mi tele a hi amukeleni vaseni hlekani njhani pfukile njhani papa hi pfukile papa I can't hina va hala ka Malamulele ka Collins Chavani ni vulavula hi mayelana na patu bava hi kombela ku tweliwa vusiwana loko ri ma va kota ku va fikelela va mani va ka Collins Chavani lava kulukumba va hina va le ka Collins Chavani ani Collins Chavani ma ha ku heta ku vula ku mi tshama kona n'wina mi va fikeleli mhaka yini a va hi pfuni hi nchumu hi mhaka ya patu ra kusuka ka Mchipisi ku ya aka Magona na kusuka aka Madosi mi ya a Tlhaveni kambe hi ntirho wa vona va lava Collins Chavani okay ta ku ya ka mani a nga n'winyi wa ntirho lowuwani ka papa wo kombela ku pfuneka kahle batho va vona ani ali kambe va Collins Chavani lava mi lumbeta ku boha hi ntirho wa vona walawo khalanga no kombela siku rin'wana sukani mi ta hi le ka Madonsi a ku na la ni nga ku tiveki me a ku na la ni nga ku tiveki loko i famba hi patu ri vulavulaka hi rolo ma ku vona laya ri fika ku ri hundzela ka loko mi suka loko mi suka aka Magona mi ya ka muganga lowu mi ya ka wona hi wihi loko mi suka ka a ni mi ta ku Govu hi Magona Mashobi ma swi tiva ku T junction liya ya patu ra kusuka hala ka Mtititi na ku ya aka Mashobi a ya ha ri kona laha yi tshama kona hi mhaka ku patu ri onhakini na swi tiva sweswo mara a ni i ku hi yo mhaka ni mi komba ku na swi tiva patu leri ra veterisa hi lava va national se hi ku lava Collins Chavani vona va tirha yini ka loko va kha va hi tshika hi ri so phakati ka magoji lero ku a va fanele va ndla yini va Collins Chavani hi ku vona ka n'wina hambi vo hi khurhelela xitarata hi ku xikotiri xa tsanda yimani mi byela lexi xi nga le ku hlupheni sweswiwa ni ta byela muhumelerisi hi ringeta ku lavisisa mhaka leyi ya magondo leyi lexi nga le ku hlupheni mavasa hi lexi timasipala ti nyikiwa mintirho ya toho ya ku khulela mapatu leswi hi vhela ku hi tiboha hi lava ku twa ku ku na policy ke muhumelerisi ta va lava va timasipala mindzuku kunene hi fanele hi vulavula na vona ku hi va hi byela ku na nawu nge vo va khulela loko ku ri na nkosi ntsena ke hi lava va tirhanaka na switarata va lava kasi loko mi ze mi suka ka Mchipisi mi ya ka Magona kumbe mi ya ka Nkovani kumbe mi ya ka Govu kumbe a swa ha ri swa masipala wa Collins Chavani i swa ndawulo ya mintirho ya vaaki leyi a vembe yi nga rhangeriwa hi tatana xitereke
hiyo yi hetelela ku yiva yo leyi vonaka ku yi tala ku languta timhaka ta magondo ya lama kambe hambiswiritani ncintani i ta vatirhana na yona mindzuku timasipala ti ta fanele ti hi byela ku nga va ku ri salga kumbe ku nga va ku ri ndzawulo ya mec ba Eskom makamu va ta fanele va hi byela ku na nawu ke wu nge switarata swi khuleriwa ntsena loko ku ri na nkosi va ta hi byela swesweleswo i ta va kha tirhana na swona ncintani khensile papa mara mhaka loko ni hleketa Mavonelo is the way yi nga xiswona papa nemetweli papa nemetweli papa yimani ya twa nhlokomhaka ta mahungu leswin'wana mo tlhelela ka leswi se hi nga vulavula hi swona Malamulele east ni vulavule ngopfu hi yona kwala ka nongonoko walowu ku yi fe hinkwayo ni tshemba tatana tiva na vo va kha va hi yingisela na vo van'wana va lava va fanele ku va yima va byala vutihlamuleri va hi byela ku tanihi ndzawulo va lo yi amukela ku magondo lama mo fane ma fela makumu ke kambe hayi ncintani va ta tirha na swona sweswi hi tweneni ku vongi n'wana a timaluleke i ri mahungu ya wara yan'wana ya ta va yimise ku yini ya vongi hi sweswo mingisero Munghana Lonene FM la ku bula na tatana good enough Mashego va hi pfuna ku twisisa mhaka leyi ya timhaka ta gezi na mbulavulo wa tatana Malema hi ta tlhela hi bula nakambe na mutivi wa nawu hi languta ka timhaka leti ta ku na mbhoni leyi ngi yo a hi lavi ku loko yi nyika vumbhoni byi va vumbhoni bya ko byi kha byi haxiwa thwi hi ndlela yoleyo kambe ke ku na vanhu va nga rhumela ti-voice note ni lava ku tlanga tin'wana ta ti-voice notes ni mi twisisa ku van'wani vayingiseri va ri yini mina a ni la ku vulavula ngopfu hi liya ya mhaka ya swa mhaka swa gezi ku ri no leswi Julius Malema a nga va Brian Molefe na macela Koko a va vuyi hayi ko va ku mhaka ku ri no i phusha timhaka ta ku a ta dya hi sayiti na yena a ngo phusha timhaka ta ku hina hi ta vuyeriwa hina tanihi vaakatiko vanhu lava tipolotiki kahlekahle botped leswaku hina vo endla tibolo ya vo raharala va yisa lava lava ku yisa kona a ku na ku ze ku va ku benefita hina i ti-benefit ta vo ntsena va swi tiva kahle ku vo nghena lava i ta kota ku phemaphema na yena a ku na xin'wana amen bazimana mini xiviti ka magero Hlekani botped na muhumelerisi ka nongonoko wa Afrika wa Vulavula tinhlokomhaka ti hlayile botped kambe leyi ni lava ku yi kandziyela ka siku ra namuntlha i mhaka leyi nga va kha ya vulavuriwa hi murhangeri wa vandla leriya ra AFF Julius Malema mhaka leyi a nga va kha vulavula ku ri munhu wa fana na Macela Koko u fanekele ku vuya na Brian Molefe a fanekele ku vuya hi nga va hi ve na ku tikeliwa hi nkarhi wa vona mara i ku gezi a ri nga kayiveli ku fana na namuntlha botped loko ku swa koteka va nga vuya va ta ku tirheni hi nga languti ku lowun'wanyani zondo commission yi n'wi voni milandzu kambe loko ku ri va tisa service leyinene va amukela tanihi tiko va ta hi seva tanihi tiko ka mhaka ya electricity a mi hlangana kahle na Abisha Mashele kusuka laya ka ximixoni botped inkomo a hi xumeni Inhlekani vashumi leyi ya vahlantswa va ba maphorisa vo swi lava maphorisa ku va ripota ka swona swigevenga leswi maphorisa ya hina va tirhana va hi dederisa vanhu vo huma handle va tele vanhu vo huma handle laha vo jikajika na mukwana va jikajika na swibamu nhlekani walowu i chomi ta vona maphorisa lama swa va dina va tivelana vanhu lava i vanghano se hina swi n'wi va ntsena hi ri tiko mara ku na lexi hi nga ta xi endla va tivana va tivelana loko va ya ku secheni va rhanga va fonelana va byelana ku sweswi ya ndhawini ya so ya ku secheni so nkarhi hava lexi swi ngo hi va hina swi hi tikela ku vanhu ve le handle va hi bela maphorisa ya hina mara ku ri vona va bisaka maphorisa ya hina na vona tichomi ta vona vanhu lava va dya swin'we i vanghana la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona Afrika wa vulavula ivi tsakula good enough Mashego un'wana wa vanhu lava loko hi nkarhi lowa wa lockdown a nga kumeki nkulukumba loyi man a kala mana riqingheni kambe namuntlha hina yena la layinini la Mashego inhlekani brapet njani hi pfukile minjhani ana men pfukile hi le ka stage 4 ka load shedding ku na nxungeto wa ku tiko leri nga tima ivi murhangeri wa economic freedom fighters ako hayi a hi vuyiseni vanhu vo fana na va Brian Molefe vo Macela Koko va ta hi pfuna ku lwisana na xiyimo lexi nga koho lexi kambe swi pfuxa swi vulavula swo tala ngopfu mi vona yini tanihi vahleri la mhaka ya tatana Malema ya ku vulavula hi ku ri ku laveka ku tlherisiwa vo
Koko na Molefe a yi twisiseki mhaka ku ri a ku na nkarhi leyi yo EFF a yi vulavula ku ri loko yi khoma ka mfumo a yi lava ku tirha hi vanhu vantima va ku fana na vo Machela Koko va ku fana na vo Brian Molefe na ku fana na vo Nomqobo Jiwa na vo Lawrence Mkhweli mara va vulavula ku ri mhaka ya koho i ku ri vanhu lava va corrupt a ku vulavula yo EFF ku ri vanhu lava corrupt so swa ku ri ku endleke yini ku sungula ka mhaka leyi va ri corrupt na sweswi swa hlamarisa ngopfu mara swin'wanyana leswi faneke leswi ku ri man na ku ri ni vulavula ndi ku i nkarhi loyi Machela Koko a ri le yunivhesiti a dyondza leswi a swi dyondzeka swa engineering I'm sure tlilasini ya yena a ku nga ri ya ri yexe a ku na vanhu van'wanyana lava a dyondza na voho ka tlilasi ya yena ku na munhu loyi a mi dyondzisa so swi vutise ku ri swi ta njhani ku ri sweswi Afrika-Dzonga yi na vanhu 65 million ya vona ku na munhu wun'we ntsena la nga swi kotaka ku lunisa mhaka ya Eskom vanhu lava Machela Koko a dyondzeke na vo tlilasini va le kwini na ku ri va nga kumi ku ta vona va ta pfuna la ka Eskom leyi na vanhu va ku fana na Brian Molefe ku ri i nkarhi leyi Brian Molefe a ri ka PIC na nkarhi leyi a ri ka Transnet a nga tirhi a ri yexe a ku na vanhu lava tirhaka na voho va ti-executive na vona so leswi swa Malema swa ku ri u ta vulavula hi mavito ya vanhu ku ri hi Molefe na Koko lava nga swi kota ku lunghisa Eskom a swi kombi ku twisisa mhaka kahle ku ri vanhu lava na laha va vekaka kona va nga swi koti ku tirha va ri yexe a fanele a vulavula leswaku ku komberiwa vanhu va ku va na qualification ya so leswaku loko va ri kona va ta swi kota ku apply ku ri ku laveka ku tlherisiwa vanhu laha i tivaka leswaku ka commission ya zone swi kombe ku ri a va tirhisana na van'wanyana lava va vaviseke ngopfu ikonomi ya Afrika-Dzonga kambe kumbexani ku va fe ka tatani Malema Mashego va tlhela va kombisa timhaka ta a un'wana na un'wana loyi a nga va ri mulungu a nga va ri wa mu-India a nga va ri yini loyi a nga na vutivi wa laveka ku a vuya laha a nga tshama tirha ka Eskom wa laveka ku a vuya ku ta lulamisiwa xiyimo lexi ku tiko ri ta tima ya i ntiyiso yeleyo mara problem i ku ri tatana Malema na ye swi komba ku ri a nga twisisi ku ri problem ya Eskom yi yini kahle kahle i ku ri a yi languta ku sungula katsongo ku ri i nkarhi loyi Eskom va yi sungula ndzhaku leyi 20th century a yi sunguriwa hi mhaka ku ri a ku na mining la Afrika-Dzonga ku laveka khampani leyi ta swi kota ku pfuna ka timayini ku ri va ta chiselela golide kumbe swin'wanyana swi ta kota ku xavisiwa so sweswi leswi lavekaka i ku ri na loko ku nga khoma Mashego ku khoma Brapel ku khoma Malema ku khoma Koko Eskom yi nga swi koti ku tirha ku fikela la ku ti-political interest na ti-economic interest leti ri koho sweswi ti ta susiwa le ka buku ya ye tatana loyi a ku ri RCO u tsarile ku ri problem sweswi ya ku ri ku na vanhu ka Eskom la va tirhisiwaka va ku i ti-engineer mara munhu loyi u kuma leswaku kahlekahle a nga dyondzanga engineering i munhu ya ku ri na BTech so u vulavula ku ri mhaka leyi karitaka Eskom ka ti-skills i ku ri vanhu va BTech va langutiwa ku ri ti-engineer na ku ri kahlekahle i ti-technician so loko Eskom i ku hi na 500 ta ti-engineers i vulavula na vanhu va BTech va ku ri va nga swi koti ku tirha ntirho wa ti-engineer so sweswi leswi lavekaka Eskom i ku ri ku laveka ku va na prioritization munhu a teka business plan ya Eskom va languta ku ri ti-primary ti-secondary na ti-tertiary client ta vo yi vo mani hi ku ri loko yi sungula Eskom i sungureliwe industry so na sweswi a ku laveka industry va yona ku ri i kuma priority ku ndlhula vanhu van'wana hayi ku ri loko munhu a ri le Madombija kumbe a ri le Ximun'we kumbe a ri le Bushbuckridge a ta rila i stage 6 u kuma ku ri na khampani yin'wanyana ya le Joni kumbe ya le Cape Town na yo rila stage 6 a ku fanele ku va na priority ku ri loko vanhu va le Bushbuckridge va le Madombija va le Malelani va rila stage 6 tikhampani a ku fanele ti rila stage 1 kumbe stage 2 hi mhaka ku ri Eskom loko yi sungurile industry a yi sungureliwe ku ri vanhu i ti-tertiary consumers ta le Eskom mara loko u languta Eskom sweswi loko yi ri ka stage 6 o ka stage 7 vanhu lava kumaka gezi i ti-politician ti-parliamentarian so swa ku komba ku ri le hlelweni ka Eskom ti-parliamentarian hi vona ku ri va more important kuna industry kuna vanhu va le Afrika-Dzonga so na loko u nga Machela Koko wa chela Brian Molefe mara loko u kuma leswaku business plan ya koho a va ku pfumeli ku ri u yi revisita u ta ku laveka ku va na ku languta industry ku hambana na ku languta vanhu swi ta va na problem leyi vonaka yi ri koho sweswi loko ku ka ku yiwa ka conference ya ku hlawula vurhangeri ya African National Congress tatana Mashego
n'wana khale ka president lo wa ntombi u khotiwe a kha a tweeta ku loko president Cyril Ramaphosa vo ka va nga ha vuyi Eskom ya hina yi ta vuya a kha vula na mavito ya vanhu lava va nga ta tlhe va thoriwa a vulavula hi vanhu vo fana va lava vambirhi va nga vuriwa hi tatana Malema khale va yili a nkandla na vo va ya va nwa tiye se swilo leswi swimbirhi kumbe swinharhu a swi hlanganiseki swa hlangana i ku ri sweswi munhu wa tivutisa endzhaku ka meeting leyi wa command wa EFF wa vhiki leri hundzeke wa mpela vhiki leri hundzeke ku ri kahle a va vulavula strategy swa ku tirhisana na faction ya ANC kumbe swa ku tirhisana na ANC kumbe swa ku nga tirhisani na munhu i ku ri Eskom sweswi Malema kumbe van'wana kumbe a ni vulavula ku ri kumbe Floyd Shivambi ku ri yile a tivekaka leswaku u tiva swin'wanyana ka EFF wa swi tiva ku ri u nge swi koti ku rana company na bindzu ra ku fana na Eskom loko u nga diversify offering ya wena ni tirhisa example leyi yin'wanyana i nkarhi leyi ku sungula ti-cellphone vo 94 vanhu a va xava airtime ku ri va ta swi kota ku vulavula na ku rhumela ti-SMS endzhaku tikhampani leta ti-cellphone se ti xavisa airtime ti xavisa na data ku ri munhu a ta swi kota ku ya ka internet kumbe ku ya ka social media sweswi ti na ti-offering tin'wana ku na ti-offering tin'wana ta ku tala ngopfu apart from leya ya voice ya ku sunguleni Eskom sweswi a ku fanele ku ri yoya ku ri i sungula ku offera solar ti-solar a ku fanele va to yi le offeraka ti-solar ka vanhu hayi ku ri ku ta va malahla ku sunguleni na namuntlha hi malahla na diesel a ku fanele ku ri loko va vulavula i green economy ti-solar panel la tikolweni la ti-library la ti-police station na la ka vanhu va ku ri hava na mali ku va Eskom leyi i sitolaka ti-solar mara rapid leswi swi endlaka ku ri swi nga endleki swoleswo i mhaka ku ri loko ti-installer solar ka wena u kuma ku ri i warranty ya koho i 50 years so swi vutise ku ri na ni ta dya njhani loko ni ku installele solar install na battery so ndzi ta swi kota ku dya njhani laha ka wena so problem ya Eskom sweswi leyi ku ri the rate a vulavula yo ku ri i collapsisa hi mhaka ku ri ku na vanhu lava nga laveki ku tshika ku dya lava va khomete leswi va ku na ti-evergreen contract na lava ku ri va n'wi byele ku ri ayi ho tshika vanhu va dya na wena kasi mhaka ya wena yi ri yini na so Malema sweswi wa swi tiva kumbe ti vulavula ku Floyd Shivambi wa swi tiva ku ri problem ya laha yini mara Malema leswi swi vulaka hileswaku ku na va ku u vulavula populism u vulavula leswi a tivaka ku ri laha ka stage 6 vanhu vo tala ngopfu se va kwatile va lava ku tiva resolution ta huma le kwini loko u ta wehe u ku solution ta huma ka machela koko va ta ku hayi wehe u vulavula nqondo yi ta huma ka Brian Molefe u vulavula nqondo mara leswi va nga swi koti ku tivutisa ku ri if machela koko a swi kota ku fixa Eskom swilo yini sweswi va nga mi headhuntanga kun'wanyana a ndzi ri le vuchedi hi koho ka matiko man'wanyana swilo yini a nga ri le silent kumbe a ri le Singapore kumbe a ri le India a ta pfuna koho swilo yini ku ri wehe u swi kota ku lunghisa la mara loko u huma ntirhweni laha ku na munhu la lavaka ku qoxa a hetseleni tatana Mashego mi le ku kumeni yini hi buku liya ya 237 pages ya Truth to Power sen sungula ku hlaya mapapira mapheji man'wanyana mara ngopfungopfu hlaye leswaku ri a nga swi vulavulanga ka nkarhi leyi a vulavula na vanhu va le TV ku na leswi a swi vulavulaka swa ku swi twisiseka ku ri sabotage i koho ka Eskom ku na sabotage ku na corruption ku na mhaka leya ku ri u ri Eskom ku na pressure yin'wanyana ka Eskom ya ku ri i transformer ka mhaka ya ti-skills ku ri u ta vulavula ku ri ndi kahle ndi thole 200 ya ti-engineer so u vulavula ku ri hi leswi swi endlaka ku ri ti-power station ta hina sweswi ku va na problem ku ri vanhu lava kumiwaka la yi byeriwaka ku ri i ti-engineer kahle vo tala va vo hayi ti-engineer i ti-technician mara hi ku ri leswi va swi dyondzeke va endle BTech vanhu va ti-diploma a suka a endla BTech so va ta endla leswaku BTech is an equivalent of a degree ya engineering so loko Eskom ku hi na 230 engineers le ku siyile kumbe majuva kumbe crane u kuma leswaku a hi ti-engineer ku na 10 engineers ku na 190 ya ti-technician mara sweswi vanhu lava va ku ri technician va nga swi koti ku tirha ntirho wa ti-engineer so that's why sweswi u kuma leswaku ku va na problem ya ku ri va ku na breakdown ya ku a yi swi koti ku luwa ku ri vanhu lava taskiwaka ku ri va fixa ti-breakdown
van'wana va vona a va swi koti ku fixa ku ri ti-office ta vo tekiwe ti-engineer and loko ku na engineer u nge qaxi engineer n'wanyana mara kahle munhu loyi technician swi vulaka leswaku ku laveka u qaxa engineer so ku na swa ku tala leswaku ri wa swi vulavula swi endla nqondo a swi kombi ku ri u lwisana na munhu ka ANC kumbe kun'wanyana mara i swa laha ka technical side laha ku laviwaka kona ku ri ku fixa kona ka Eskom. Yi hlayeni yi hela loko hi herile mi yi byela hi ta kota ku mi nyika nkarhi hi vulavula na vayingiseri mi va byela kahle ku mi kume yini mi vone yini swi vula ku hi ta humisa ku yini la ka mhaka leyi nga ka yona khensile swinene Mashego. Good enough Mashego muhleri wa tipolitiki lava hi bula na vona ka nhlekana siku ra namuntlha nthemba mi ta va mi swi twile ku ku yiwa kwihi kambe ke a hi tweneni ku kahle timhaka letiya ta lava va ku tengiwa ka nandzu wa Senzo Meyiwa va vula yini hi timhaka ta leswi swi fambelanaka na mbhoni na vumbhoni lebyi fanele byi nyikiwa ku ri hava tikhamera andaka leswi hi kona ku ta korrekela wena Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki munghana lonene FM makomba ndlela yingisela thwi eka SABC Plus inhlekanonene khalanga ivurini sira Dr. Ben Ngubani aku mhaka leyi thuli madyondzela esunaka Eskom yi ta n'wi tsandza indeed hi le ka crisis n'wana leyikulu loko a ni wa mfumo wa ANC a ni ta vuyisa Molefe Mathila Koko hi lava ti-engineer ta khale a ti ri koho mabuna ma khale a mavuyi n'wana n'wana a nga technician a nghenelela ka Eskom very soon hi ta fana na Botswana la gezi ri nga ta famba ri nga vuyi for the 2 days hi ku landzelelana again Mdluli kwala na Makhani kambe Mdluli mali leyi nga tirhisiwa mamiliyoni lama nga tirhisiwa eka state capture commission a yo huwa hi wo hi ku vanhu va lava mi va tshahaka hi mavito va tshahiwile ka commission leya swi vula ku leswiya Mdluli a ko va ku huwa Avuxeni Mhashi no va na problem man xiseveseve xa South Africa na Russia xi ta va na switandzhaku swo biha ngopfu siku rin'wana hi nga bayizisaneni America yi na power leswi swi nga ku vulavuliweni va ku de-dollarization ko va milorho ku wa chumu va nga ta xi endla hi dollar ya America yi powerful ngopfu na maheveve ma lama ku matiko man'wana me le ku humeni loko ma languta matiko malamo inflation ya kona yi le henhla ngopfu hi mhaka ku ri America yi tseme vuxaka na vona hi nga nyanyukisani man loko mi lava Zimbabwe yi vuya ndzhaku ka 3 months ya South Africa they can America is possible ku yi nga yi endla ku yi vuya so hi nga tweni masi nyana na swikotsi leswi swi vonaka fridgini hi twa nga ku America a ka ha ri tiko ra power America yi na power Minjhani swi tikomba ingaku mhaka leyo xaviwa ka ti-qualifications ti-politician ingaku nhlayo ya kona se ya tlakuka mfumo wa hina a ku na lava specializaku hi swona ku va nga cheka munhu un'wana na un'wana loyi a nga na ti-qualifications un'wana na un'wana va cheka ku hakanene munhu loyi qualification leyi ya ntiyiso kumbexani a ya ntiyiso ke because swi tikomba hi nga ku ti-politician to tala ximanga xa huma sake futhi ya ti-politician yi jika yi antswa hi ku a ni mo byeriwa ku politicians mani i na BA i na masters na a swi hi tirheli ngopfu handle ka swi tiko ri ngo mbombomela hi ku rhangela hi vanhu vo ka va nga ri na maphepha ya ntiyiso kambe miri yini munhu loyi va nge halo wani i CEO ya road agency xikombiso miinjiniya nkulu loko ku ya lavisisiwa ku kumeka ku i hava maphepha malawa swi tlhela swi nga vi nchumu matiko ya Afrika-Dzonga swi tlhela swi nga vi nchumu hileswaku swi vulavuriwa swi hundza kambe swi kumekile ku munhu loyi i te hi ye dokodela a nga hindanga hi le helo loko a vutisiwa ku mina degree university yi ala yi ku hina hi n'wi tivi munhu yalowo i mintlhontlho leyi hi nga langutana na yona tanihi tiko xin'wana hi lexi xa ku van'wani va na wo maphepha ma ri swa mampela kambe va kha va nga tsalanga ti-assignment letiya ti nga a ti laviwa
ngopfungopfu ka sweswa swikolo swo dyondza i ri kule va nga tsalangi nchumu ai mativa sweswa kona khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki itsotso mingiseri wa mugana lona na FM a hi kuti i sale timinete ta 5 ku ya kuma mahungu ya misava kuna xivambu hlekani botat minjani papa le khalanga kombela ko le hi pfukile man merini n'we ni lava ku angula ka timbirhinyana mavona ka leya Eskom hi yona ni nga ta sungula ni khoma nyana before ya mahungu ni nga dingaka wa vayingiseri botat mavona ku ri Eskom yi lunga load shedding yi hela la South Africa hambi hu lava murhangeri wihi kumbe wihi ku ri a hi rhangela swi ta pfuka na siku na rin'we loko ka ha ri na the word corruption iviya ku nga ndliwi nchumu hi lava ndlaku corruption hi ta pfuka na siku na rin'we hi nga vangi na munhu loyi a nga ta hi rhangela hi mhaka ya ku yini na loyi a ta ha ku botpet a fika a hi rhangela ka Eskom i va a kha a twa ndlala wa dya 2 days 3 days 4 days a heta ku dya hi leswiya wa famba a nga sengisiwi a nga khomiwi a nga gweviwi mantwivisi that's why loko ni tshame hansi ni swi languta mina mfumo lowu a wu hi rhangela khale a wu ri kahle hi ku a wu tirhisa nawu ivi ya hina hi ku hi malolo hi makhamba vanhu vo tima hi fika laha ka ku mfumo lowuya a wu kahle wu rhongo wa hi oppressa wa hi tshikelela hi kha hi ndlela ku hi ta kota ku yiva kahle that's why loko mfumo lowuwani wa hina vanhu vo ntima wu nghena a ku fumeni matimbeni wu dlayetele milawu hinkwayo leyi a yi nga yimi na ku ri munhu loko a yivile a panichiwa milawu hinkwayo ku va kota ku famba kahle that's why hambi ko ta mani vomasiva koko va lava na mona va yi xikolweni lava va dyondza na vona na vona va yi xikolweni mara botet ku ri ku kumiwa munhu loyi straight a nga ta fambisa Eskom yi famba kahle i ku ri hi rhanga hi ya a palamende hi fika hi cinca milawu ya hina ya South Africa loko hi cinci milawu hi ku phete loko a bi 2 rand ya tiko wa khomiwa wa gweviwa a nga tengisiwi wa gweviwa a ni proof yi kona ya ku phete u dyi mali hi tlhe hi swi tiva ku ri okay thank you milawu hi ku hi cincile sweswiwani hi ya tirha hi nawu loko mina ni ri xivangunitetani ni onha xi xa state kumbe ni fake qualification ya vhele ni ka vanhu ka mi ku mali yi na power that's why hi ta pfuka na siku na rin'we loko hi nge seti minghiza hina swelo hi ta pfuka na siku na rin'we tiko ra hina hi nga ri fambisangi ri famba ri vuya layinini ya straight mantivisi kwala ka milawu hi laha ni vona ko ngeti tanihi tiko ho fanele hi languta ku xana milawu leyi hi yo leyi hi lavaka ku hi ya mahlweni na yona ke hi ku vanhu himpela ka vula vanhu va dya mali yale ya hina ya xibalo swi tlhe swi nga vi nchumu hi tlhe hi va ndhundhuzela mantivisi ku ri bopheta mina na muthakexiwani ta tenda muwa tenda hi xinamba ivi ya mina ni fika ni tirha ni nga heti patu leri ni ri munghiza kusuka kwala ka manghena purasini ku ya fika kwihi R81 ni ri munghiza ni ri endla hafu ni ri tshika ivi ya ni famba a ni tengisiwi na loko ni tengisiwa ni tlhe ni va na ti-right mandzivisi ta ku tenda leyiwani ni yi kumi kahle mara ku na swin'wana ni xi folaka swinene ma vona na vanhu lava rhangelaka tiyunivhesiti ta hina leya ku na lava nga rhongo ngopfu kona mara leswi ndlaku ku va va rhongo laha ta vuya kwalaha ka nawu se ya vumbirhi leyi lava ku yi khoma bothepeni yi twe miyingiseli luwa loko mi kha mi n'wi lunghiza laha mi nge lunghizi kahle ngopfu wa patu ra hala wona a vurilamisi hina hi ku vitana vurilamisi loko hi ri hala va mapatini bothepe ma vona loko ha ha ri na munhu loyi a tirhaku a ri apulukwani mara a kha a tirhela munhu loyi a nge le ka manghena purasini ta pfuka na siku na rin'we swi nga fambangi xilo
yo mhaka hi ta fika hi boxa ti-man line hina hi ku hi na power hi nge endli nchumu ende loko hi fanekele ku ya hlamula maybe ka vaakatiko hi nge yi ku hi na power. Masipala wa ka Malamulele wu kahle ende wa tirha hi ku ya hi leswi loko mina hi languta wo va wu nga ri ti-resource na matimba lama ma ku ri va kota ku ri va kuma xilo va ti endlela. Sweswi vanhu loko mo languta Dotpet i ku hinkwaro hi rila hi mati mara hi na mati laha Nandoni mo hundza hikwalaho ka Malamulele mo ya vo Giyani mara va ma langutile mara loko mo ya a swikimini swa vanhu hi nge va hlayi vanhu va kona u ta kuma na mati mo boboma mo halaka. Se mi ti vutisa Dotpet ku hi tirhela rixaka kumbe wo ti tirhela na Dimitri Boto amene khesile swinene ku na mingiseri ni salele hi ti 30 wa tisekende mi ri yin'we Dotpet hi vuyisa ku khensa la ka n'wina ne sweswi ni vulavulaka na n'wina mi nga nghena ni complain hi switarata swa le Mangcwaveni na swilo le Tiyani le sweswi na ku kuma message kusuka ka un'wana loyi hi tirhisanaka ku vona ku akaya ku tirheka njhani a ku khansela tolo ku fike gradara ne va ri ta tshama 6 days a Tiyani ya dilana na switarata leswikulukumba swi nga busy ntsena after 6 days ya famba yi ta vuya futhi after 1 month. So ha khensa ku va hi tirhisana na n'wina hi ku sungula ku rila ka hina aka n'wina va kha va hi tekela enhlokweni Dotpet hi khensa hi ba mandla vuyelela Dotpet hi khensa na vo va khanselara ku ri no va hi tirhela leswi hi lavaka swona. Dimitri Boto amene khesile swinene inkomo iminete ku bela wara yan'we hi kumeni mahungu misava na bongi n'wanati Maluleke ya bongi plus Mikhalanga mina Mbekwa ta nghena ka leya swihehlo swa tiko ra hina leswaku ri seketele Russia hi swa matlhari khalanga hikuva varhumiwa president va varhumini ku va vulavurisana na va America na vona varhumiwa lavawani a va vuyangi na vumbhoni hambi ku ri president na vona va hlamusele leswaku ka ha ta ndliwa swa vulavisisi leswi swi nga vulavula hi nkulukumba luya swi siya tiko ra hina ri karhi khirhiwa hi matiko hi ku hambanahambana ka wona na ikhonomi ya hina yi ta va yi ri ehansi. Leswi a swi laveka va swi endla varhangeri va hina a va fanekele va vutisisa nkulukumba luya leswaku swihehlo leswi a nga ta na swona i swi kuma kwihi naswona a susumeta hi yini ku ka a swi vula hikuva sweswi swi tikomba swi nga ha ri na vumbhoni swi hi sweswo. Inkomu sweswo mingisero mkana lona FM languta nkarhi inka ya timinete ntsena ku bela wara ya khomena ri khesiri swinene mingisero me kuva u hi lombe ndleve xiphemu lexi xa vumbirhi xa nakona ku Afrika wa vulavula xi humelerisiwa hi Ncindani Eric Mabasa ni Khalanga Pet Mathebula hi ta ri hi ku tshembise ku va hi bula na Statistician General lava hi nga ta va ka hi bula na vona hi xiviko lexi va xi andlaleke lexi fambelanaka na timhaka ta mintirho eka kotara leyi hi nga eka yona va ta va ka va hi byela kahle ku endleka yini hi timhaka ta tinhlayo leti ti langutaka timhaka ta mintirho. Ku na van'wani va vulavulaka hi timhaka ta ku tinhlayo letiwani ti komba xiyimo xo ka xi nga tsakisi hi ndlela leyo va kona mun'wana ti ku yima ku longa ku ta hi hlamusela ku mhaka leyi bulaka hi yoho yi va xiviko lexi va xi andlaleke namuntlha a ri xi ri xiviko xa muxaka mune i munhu loyi loko no vulavula hi timhaka ta le Jandi River swi nge endleki va nga hlaveleli va ti tiva kahle timhaka ta le Jandi River. Mun'wana tinhlekani hi mi amukerile ka Munghana Lonene FM hi losile vakalanga na ku losa vayingiseri na ku khensa ku hlantswa hi tata nyan'waka hayi na n'waka leswi mi nge le ku fambiseni swona swi tikomba kahle ku yi le ndleleni. Hayi mpela vakalanga namuntlha mi hi rhambile tanihi vateki va mahungu mi vulavula hi timhaka ta ku ku na xiviko lexi mi xi andlalaka xa kotara yo sungula ya lembe ra 2023 a xi ri xiviko lexi a xi langutana na yini? xo sungula muhaxi hi tshama hi minkarhi ni minkarhi kotara yin'wana na yin'wana hi vuya hi ta bula na vaakatiko kumbe vayingiseri ku tirhisa tindlu ta vuhaxi na ta maphephahungu tin'wana na tin'wana ku va tivisa hi xiyimo xa ikhonomi ya hina xiyimo xa mintirho ya hina na hinkwaswo leswi khumbaka vutomi bya vaakatiko. So lexi i xiviko xa kotara na kotara lexi tshamaka xi karhi xi huma hi vulavula hi kotara yo sungula ya lembe leyi yi katsaka tin'hweti ta Sunguti, Nyenyenyani na Nyenyankulu nkarhi lembe ri ringa ka rona.
leswi hi nga vona swona hi ta kuma ku vanhu ve le kusukeni ka swiyenge leswiya swa ku va tshama emakaya va famba se va lava mintirho. Leswi vulaka swona i ku loko va karhi va lava mintirho van'wani va yi kuma van'wana va yi kumi. Hi ta vona ku kusukela eka kotara ya vumune ya n'wexemu ku ve na ku tlakuka ka vanhu lava va tirhaka kusuka eka 15.9 wa mamiliyoni ku ya fika eka 16.2 wa mamiliyoni. Leswi vulaka swona i ku vanhu va ka hina va tlhandlukile lava nga ku tirheni hi 256 wa magidi 258,000. Kasi na lavaya va nga ya va lava mintirho va nga yi kumi loko va suke ku tshama emakaya, leswi hi swi vitanaka not economically active hi Xinghezi, va tlhandlukile hi 179 wa magidi 179,000. Va suka eka kotara liya ya n'wexemu yo hetelela ya n'wexemu a va ri ka 9.8 wa mamiliyoni, se va tshameka 9.9 wa mamiliyoni. Ku ve swi vula ku yini la ni la ku ri twisisa timhaka ta ku tlakuke lava va nga na mintirho ku tlhela ku tlakuka lava va pfumalaka mintirho, ivi mi vulavula hi timhaka ta ku va sukile emakaya. Mi languta njhani leyi? Lexi humelelaka i ku hina lava hi va vitanaka not economically active, hi lava va nga lo tshama emakaya lavawani ve le ku laveni ka mintirho. Va katsa na lava va nga lava mintirho va kondza va karhala va ku kumbe mino va na badi kumbe mintirho vathori a va ni lavi, va lava i 16.5 wa mamiliyoni 16.5 million. Se hi lava va nga tshama kaya la, kasi vanhu lava va pfa va swi kota ku va suka emakaya ka xiphemu lexiya xa not economically active, se va famba va lava mintirho. Se loko va kha va lava mintirho van'wani va yi kuma mintirho, van'wana va yi kumi mintirho. Se loko va ze va suka emakaya va famba va lava mintirho, lexi humelelaka loko va kuma mintirho va ya ngetelela nhlayo ya lava se va nga ku tirheni. Loko va nga yi kumi mintirho va ya ngetelela nhlayo ya lava va nga ri ku tirheni. Se ka nkarhi lowu hi nga ka wona kumbe loko va tshika mi kuma ku va mintirho leyi tumbuluxiwaka hi kotara yi va yi ri hansi, swi ta hunguta mintirho ya lava nga ku tirheni hi ku swa endleka ku tshika ku va na ku lahlekeriwa hi mintirho. Se ka kotara leyo sungula ya lembe hi vone ku tlhandluka ka vanhu lava nga ku tirheni na ku tlhandluka ka vanhu lava nga ri ku tirheni. Hi swo swi endlaka ku hi va na ku tlhandlukanyana hi tiphesente kusuka eka 32.7 ku ya fika eka 32.9 wa tiphesente ta lava va pfumalaka mintirho. Lava hi lava va pfukaka va lava mintirho siku na siku, lava va 9.9 wa mamiliyoni. Kasi hala tlhelo muhashi hina lava mi kumaka ku va lava va 9.9 wa mamiliyoni, loko hi teka vona hi katsa na lavaya va 3.3 lava nga lava mintirho va kondza va gadza hi ku karhala, hi tlhela hi va na 700 wa magidi 700,000 ya lava vona va lavanga mintirho. Volo tshika va ku loko mintirho ho hlangana na yona hi ta yi teka, a volo lava mintirho va kondza va karhala vo ka va nga lavanga hi swivangelo swihi na swihi. Va lava se va hi fikisa eka 19.9 wa mamiliyoni 11.9 million. Lava hi va vitana expanded unemployment, i ku pfumaleka ka mintirho loko ya ku ndlandlamuka, leswi vulaka ku se hi xiphesente va lava va 19.9 wa mamiliyoni va fika eka tiphesente leti ti nga 42.4 wa tiphesente. N'wana ti hi mpfhuka ni tshama la xitulweni lexiwani namuntlha hi laha ni nga kota ku swi twisisa kahle ku hi fika njhani ka ku ku na expanded unemployment rate. Mi hlamusele ni yi twa namuntlha ku yi sukela
yi sukela kwihi kambe a hi tlheleleni ka tinhlayo leti ya mahaku ti vulavulaka ta ku na ku tlhandlukanyana ka ntsongo ku na swiyenge swo karhi leswi mi nga swi kombaka ku hi swona swi nga hoxa xandla ka ku tlula 200 wa magidi ya vanhu lava va nga kuma mintirho ka kotara yo sungula. Ku na swiyenge leswi muhashi xiyenge xa timali xi hoxe xandla xikulukumba xi hoxe 184 wa magidi ya mintirho. Xiyenge xa mfumo ni vukorhokeri bya lebyi vitanaka social services, community and social services, lebyi ku nga ha va matirhelo lama mi kumaka ku a hi xiyenge xa mfumo ntsena kambe ku nga ha va swiyenge leswi korhokelaka timhaka ta xikaya. Xi hoxe 175,000 ku nga 175 wa magidi. Xiyenge xa vurimi 27 wa magidi. I swiyenge leswi nga hoxa ngopfu xandla leswi. Xiyenge xa gezi, mati na asliya ngo i gas xi hoxe 11 wa magidi ya mintirho. Xa vutleketli 10 ra magidi ya mintirho. Ku na swiyenge leswi nga tirhela endzhaku xa mfumo wa tinhundzu, manufacturing, xa vumaki, construction, xa swikelo, mining, xa bindzu, trade na lomu hi nga kona lomu makaya vitana private household. Vanhu lava hi tirhaka na vona lomu makaya na vona va lahlekeriwe ngopfu mintirho. 85 wa magidi ya mintirho leyi nga lahleka. Loko mi ta mi langutile mintlhontlho yo fana na mphakelo wa gezi ya ti sungula ku tikomba ku yina xiave ku fika kwihi ka tinhlayo leti hi vulavulaka hi tona? A hi swi koti sweswi ku swi lava hi lavisisa swinene ko va ku ntirho walowo wa ku languta ku pfumaleka ka gezi, mphakelo wa gezi na ku pfumaleka ka mintirho swi lava ku tihlo rin'wana leswi swi nga ri ku ka swipimelo swa hina swa ntirho. Hina ho famba hi vutisa ku matirha a mintirho lomu makaya kambe ha swi vona swiyenge leswi swi tirhisaka ngopfu gezi swo fana na timhaka ta bindzu, swicelwa ni vumaki ni mpfuwapfuwo wa tinhundzu. Ha swi vona leswaku ku ve na ku lahlekeriwa hi mintirho kambe ku na xiyenge lexiya xa vatirhi va le makaya va lava tirhaka kwalomu tinghadini ta hina na va lava swekaka na ku hi pfuna ku hlantswa tiwacheni kwalomu makaya na hi vona va nga lahlekeriwa ngopfu hi mintirho. A hi swi koti ku boxa kumbe hi ku pfumaleka ka gezi hi swo swi endlaka ku va nga kotanga ku va va ri kona emintirhweni kambe loko ku ri na munhu la tirhaka ku sweka le makaya na loyi a tirhaka ku hlantswa ngopfungopfu lava hlantswaka hi michini loko ku ri hava gezi na vona va pfa va ku movha mimi ya thuta kambe leswi lava vulavisisi hi tihlo rin'wana. Kambe ha swi vona swiyenge leswi tirhisaka ngopfu gezi ku swi ve na ntshikelelo nyana nakona mphakelo wa gezi loko wu ri na ntshikelelo wu ta va ni xiave eka ku tumbuluka ka mintirho. Hambi swi ri tano mintirho yi tumbuluxiwile lexi endlaka ku hi vona ku tumbuluka ka mintirho i ku mi ta tsundzuka leswaku hi nkarhi lowuya wa corona a hi lahlekeriwe hi mamiliyoni 2 wa mintirho. Leswi vulaka swona i ku hi le ku vuyeleni ka xiyimo lexiya hi nga si va na ntlhontlho wa corona. Hikuva mi ta tsundzuka hi nga si va na corona a hi ri na 64 wa mintirho. Sweswi hi le ka 62 wa mintirho laha tikweni se hi le ku tlheleleni laha a hi ri kona. Mi ta ni khomela ku pfani mi nghena na n'wini n'wana tongete riqingho ku na kun'wana ri pfa ku ri tsematsema kambe a hi hetiseleni xiviko xa n'wina xi vulavula hi n'wana loyi ni nga lo tshama na hi kaya n'wana ti a ni se n'wi langutela ku a lava ntirho kambe loko ni languta la miri 15 ku ya ka 84 kumbe 64 wa malembe hikokwalaho ka yini mi sungulela le hansi leyi? Vutiso lexi mi ni vutisaka xona ni tala ku vutisiwa hi vahudankulu va nga vona vayimeri va hina le
parliament va pfa va ni vutisa xivutiso se ni ngo hina haleno ka statistics South Africa a hi veki milawu hi vona va hubyankulu va vekaka milawu nawu wa tiko lowu hi vitanaka Basic Conditions of Employment Act loko hi ya eka xiyenge xa 46 khoma 1 xiyenge xa C xiri a swi le nawini ku thola n'wana loyi a nga na malembe ya 14 ya ehansi. It is illegal to hire a child who is 14 years or younger. Leswi vulaka swona i ku n'wana loyi kumbe munhu loyi a nga na 15 wa malembe ku ya ehenhla loko a nga ri xikolweni a kala ntirho swi le nawini. Se nawu lowu nga vekiwa hi parliament ya hina ku nga va se hina a hi veki milawu ho ya hi ya bula na vaakatiko. Se loko hi twa van'wana va vana ku tiva khabo va ringanela ku tiva hina xo xivula loko munhu leswi muhaxi a lika ai riqingho ra hi poyila mun'wanati kambe hambiswiritani a khensa swinene ni yi twile nhlamulo ya n'wehe hi ta yi landzelerisa hi la ku twa ku i mani nga veka hi ku loko mina ni n'wi languta eka vula a ni n'wi languteli ku a khala a ntirho ni n'wi langutela ku n'wi vona a kha ya xikolweni sweswo hi ndlela yaleyo kambe hambiswiritani mbana siku lerinene mun'wanati ku dya ku hengeta ku khensa mina muhaxi ni ku khensa vayingiseri a khensa swinene mun'wanati i sweswo mingiseri wa Munghana Lonene FM ta hi khomela riqingho ri vuye ri fika la mahetelelweni la i khale va ri moyeni mun'wanati kusukusela hi awara ya 11 va kha va vulavula na vateki va mahungu va vulavula na vateki va mahungu lava na lavaya ndlela leyi ha mi khensa swinene mun'wanati loko mi tinyika nkarhi mi bula na hina mi bula na rixaka a swi olovi na swi tiva ku laha mi va ku mi tshame kona va mi kha mi languta mi swi vona ku na switichi swo tala swi lavaka ku twa rito ra n'wina mi kha mi hlamusela timhaka leti kambe ke ni tshemba ku loko mi tilila na mbilu ya n'wina ya chucheka hi tlhe mi vutisa na swivutiso leswi kumbexana van'wana va nga mi vutiseki a khensa swinene mun'wanati loko mi hi nyika nkarhi hi bula na n'wina swinene nokoroko wa dzumba ra mina wa landzela sweswiwani loko hi vuya endzhaku ka timinete tsevu leti landzelaka kambe ke a hi ku timingiserome hi nga kuma vayingiseri vambirhi vanharhu laha hi twa ku vo va angulava ku yini va khometi hi timhaka hi le ka 0860002543 mhaka leyi ku hi lava ku bula hi yona ya timhaka ta muyimeri kumbe loyi a lava ku nyika vumbhoni ka ku tengiwa ka nandzu wa Senzo Meyiwa loyi a nge yena a nga swi lavi ku vateki va mahungu va ri koho ani ni vone mi nga vulavuli ngopfu hi yona kumbexana hi nga yi landzelerisa ku ya mahlweni munduku hi twa ku hi nga ku hi landzelerisa mhaka leyi hi twa ku hikokwalaho ka yini mi nga hi tingheni hikokwalaho ka yini mi nga tingheni va ri vamasipala wa doroba ra Joni ve le ka pfhumba ra ku teka ndhaku miako leyi nge le ku hlakani ni twa un'wana a ni rhumela ni vone un'wana a ni rhumela xithombe xa le Carlton Center ku hlakarise swin'we kahle ku endleka yini kahle ni byeleni loko ku ve ntiyiso leswiya ni byeleni n'wina va mfumo wa mina ku hikokwalaho ka yini mi tikomba ongeti a mina mhaka na miako leyi hi nga yi kuma loko hi nghena ka mfumo wa xidemokirasi a Carlton Center vanhu a va famba va khandziya lavaya ku na kun'wana va ku hi le panorama le henhla le i vona Joni liya hinkwayo ni twa un'wana ku hlakale ku a ni swi tivi ni yo twa se loko ve ntiyiso hayiko siku rin'wana hi fanele hi tshama hansi hi vulavula ku hikokwalaho ka yini swi tikomba ongeti n'we mi hi rhangela ku sweswiwani a mina mhaka na miako leyi hi nga yi kuma hi kona khalanga hlekani hlekani papa minjani hi pfukeli ngobo a ni kombela ku hlamulanyana ka liya ya mbhoni liya vulavulaka hi yona leya nandzu lowu wa Senzo Meyiwa mina a ni ta ku hi mavonelo ma mina a ni ta ku kulukumba luya va nga n'wi tengisi ku va fanele va n'wi tisa aka television loko a fanele a tenga a va landzeleli leswi a swi vulaka maybe u na vuxokoxoko byin'wana byi nga pfunaka tiko ma swi vona maybe wa swi tiva yena ku
kuza aku va nga n'wi tisi aka television kumbe aka xigila mukhuva wa swi tiva ku xionho xa kona ku ta va ku ri yini. So a ni ta ku a va n'wi tshiki va landzelela sweswiya a swi kombela ku aka vona, kumbexana u ta ta na xitshuxo xin'wana xa kahle lexi nga pfunaka tiko hinkwaro, hi ku mi ta tsundzuka ku tiko hinkwaro hi mahlungati ri lava ku twa nandzu lowuya na ku wu vona ku wu helela kwihi. So a va n'wi tshiki va n'wi nyika chasi yaleyo, a va nyika vumbhoni byebyo, maybe u ta hi pfuna aka swin'wanyana. A na to tala ngopfu, a no lava ku veka mavonelo malamo. Nimetweni bota mani khesiri swinene hlayisekani ku tiya ku engeta 0860002543 hi ndlela yole ntshemba mi va twile lava nga tirhisa ti-voice note mina Mbekwa Mbekwa hi mitwini Mbekwa ni mitwini khesiri swinene hi ndlela leyi n'wina hinkwenu mi nga kota ku rhumela ti-voice note mi khesiri swinene ku va mi endle tani hi ndlela yoyeleyo kandziyisani rito nakambe mundzuku eka 0712659860 tsundzukani loko mi tsandzeke ku yingisela nongonoko lowu hikokwalaho ka swiphiqo swa load shedding na swin'wana na swin'wana mi nga ya ka www.munganalonfm.co.za mi ya kuma podcast ivi kusuka kwalano mi ta yingisela nongonoko lowu nakambe ke a hi hetseleni xikala vito la Vulavula PHB nhlekani I am njhani Dorcas? seswa mina hi mpfukile n'wina mi njhani? Hi kona. I can't. Hina problem. Mi nge vuli mi ku hina mi nge mina ni na xiphiqo lexi yanani mahlweni mi nga ku hina n'wina na mani? Mina na xiphiqo la Vulavula hi Department of Home Affairs. Hina ti-ID. Vatswari va hina va huma Mozambique, se loko va huma Mozambique va hi tekisa mapasi lama ma na 18 lamakumu. Se loko ma na 18 lamakumu va ri a tekisi n'wana birth certificate, swi vula ku na mapasi va nge makumu. And va vula kahle ku loko va mi tekise mi ri na 18 ma vula 18 ma vula ku mi va le Mozambique aswa? So mara ro sungula ka n'wana wa mehe wo sungula ni n'wi tekisini certificate lowo mbirhi va sweswo ku ngo va swiphiqo swa n'wena na Home Affairs, kambe milawu yona ma yi tiva ku yi ri yini. A ni n'wina mi va le Mozambique swi vula ka mi fanele mi n'wi tsarisa Mozambique. Wena ni le Mozambique hi ku tiviseriwe la Vulavula. Hi vula ku swo milawu yi vula sweswo. A ni vatswari va n'wi ve le Mozambique kambe ta lava va ka Home Affairs tatana Zamba va swi twisisa kahle leswi va ta kuma nkarhi hi kota ku va hi bula na vona va hi byela ku va ri yini vona hi timhaka letiwani ta vanhu vaaki lava va vulavulaka hi timhaka ta ku a va fanele kumbexani va tsarisiwile ivi va hetelela va nga tsarisiwangi hi ndlela yoleyo. Na mi tshembisa ne Ncindani Eric Mabasa ku nga muhumelerisi wa nongonoko lowu i ta famba a lava ku hikokwalaho ka yini timasipala ti khulela ntsena switarata loko ku ri na nkosi. I ta famba a lava ku va mintirho ya vaaki na magondo a Limpopo hikokwalaho ka yini va tshike Malamulele East magondo ya khoya fili ku ya hi leswi mi yingisera kha vulavula hi swona. Loko o famba kahle vanhu va lava hinkwavo hi ta vulavula na vomundzuku ni vula loko o ka nga va hi blind. Loko o famba kahle vanhu va lava hinkwavo hi ta vulavula na vomundzuku ivi hi ta tlhe hi landzelerisa na mhaka liya ya ku mbhoni liya yi nge yo a yi lavi ku nyika vumbhoni aka television. Nakona ko dzumba ra mina wa landzela na try by force sweswo hi lowo i ku dodombana ivi ke dodombana i dodombana ri va teta yini xikolo try by force. Ku njhani mntwana? Kona mjani botete. Kona mjani papa. Teacher wa wena pe. Kona mjani mdyondzisi wa. Yeah. No ku dyondzini mizero. Hi le maroleni ne? Yeah. Swi vula ku se tidiyata ya magoveni kumbe ti le magoveni. No, tidiyata yako. A ti se nghena. Okay, mi ri madzumba namuntlha. Ya, hi ta va ka hi dzumba na vayingiseri eka nhlekano siku ra namuntlha ku ya fika le ka awara ya 3 eka ndzhenga wolowu. Swi ta va swi ta kota namba. Kota namba. Hi ka hi bata Xitsonga ntse.
Oh ya ni vona lo ngena kereke la. Yeah. Oh okay. No, hayi kesini. So mingisero mgana lo FM nongora kudzuma mina walandela na mjani loyiwani. Kambe sweswi ayitweni kumanga awara yambiri ya ta emsekweni. Mara sikulena na miti phinani. Tata.